Knjiga ima preko 500 stranica, ali vas tako brzo uvuče, namami, da nećete ni shvatiti da ste već pročitali 100 stranica. Ali bit će kasno. Nećete se moći zaustaviti. Budite spremni na to da će neke vaše obaveze zbog ove knjige ispaštati. Ovo je knjiga o knjizi. I to ne bilo kakvoj knjizi. Knjizi koja skriva 100 Božije ime. Knjiga o kojoj govorim u ovom videu je Baldasarevo putovanje. Knjiga je pisana u formi dnevnika. Pisac piše u prvom liku, piše rukom glavnog junaka, glavnog lika Baldasarea. Njen autor je Amin Maluf, libanski pisac, književnik, novinar koji živi i radi u Francuskoj i piše na francuskom jeziku. Maluf je fenomenalan pripovjedač i pisac. Ovdje imam nekoliko njegovih knjiga i u svakoj se vidi njegov raskošni pripovjedački talenat. Međutim, ova knjiga, uz još jednu knjigu o kojoj ću uskoro govoriti, meni su njegove najdraže. Radnja ovoga romana smještena je u 17. stoljeće. Glavni junak je Baldassare Embriaco, trgovac starim knjigama i raznim drugim rijetkostima, koji je radnju naslijedio od svoga oca. Jedna je od najuglednijih i najpoznatijih na Levantu, a Levant označava zemlje koje leže uz obalu istočnog Mediterana. Knjiga prati njegovo putovanje svijetom u potrazi za jednom knjigom. A ta knjiga je, kao što rekoh, 100 ime, čiji je autor Ebu Mahir el Mazandarani. Ovu knjigu prati misterija. Da li ona uopće postoji? Ili su to samo legende i priče predaka? Ni sam Baldassare nije siguran da li ona postoji. Evo šta kaže o toj knjizi. Ovo objašnjavam zato što će se uskoro pomisliti da pišem suprotno. Kad se udubite u djela slavnih i uvaženih autora, pronaći ćete da spominju Mazandarinijevu knjigu kako bi rekli da je neko od njihovih prijatelja ili njihovih gospodara nekad to djelo imao u svojoj biblioteci. Pa ipak, nikad nisam otkrio ni od jednog uvaženog pera nedvosmislenu potvrdu o postojanju te knjige. Niti jednu osobu koja bi jasno rekla ja je imam, ili ja sam je prelistao, ili ja sam je pročitao. Nikoga ko bi citirao odlomke iz tog djela. Tako su ozbiljni trgovci knjigama i veliki broj obrazovanih ljudi uvjereni da to djelo nije ni postojalo, a da su rijetke kopije koje se pojave s vremena na vrijeme djelo falsifikatora i prevaranata. Ta legendarna knjiga nosi naslov Objavljivanje skrivenog imena, ali se općenito naziva 100 ime. Kad pojasnimo o kojem se imenu radi, ubrzo će biti jasno zašto je ta knjiga oduvijek bila predmet žudnje. Svima je poznato da se u Kur'anu spominje 99 Božjih imena, neki više vole reći atributa, milostivi, osvetnički, mudri, jasni, sveznajući, onaj koji sudi, nasljednik. I taj broj je potvrđen sunnetom. Oduvijek poticao radoznale duhove na pitanje koje se nametalo samo od sebe. Ne postoji li 100 skriveno ime, kojim bi se zaokružio ovaj broj? Poslanikova kazivanja, koja neki tumači odbacuju, a drugi smatraju da su autentična, potvrđuju da uistinu postoji 100 Allahovo ime, koje je dovoljno samo izgovoriti da bi se izbjegla opasnost, da bi se ostvarila nebeska milost. Tvrdi se da je Noa, poznavao to ime i da se upravo uz Božiju pomoć uspio spasiti sa svojom porodicom, odnosno da se uz pomoć imena uspio spasiti sa svojom porodicom u vrijeme potopa. Međutim, jednoga dana Baldassareu dolazi knjiga. On dolazi u posjed te knjige i to originalnog primjerka. U kući osobe koja mu je daje, odmah uzima tu knjigu i počinje da je čita i da pronađe to 100 ime. Međutim, toliko je bilo mračno da nije uspio. Odlučio je da čitanje nastavi u svojoj radnji, ali ni tada nije uspio. A neću vam otkrivati zašto i kako. Ukratko, gubi knjigu. A onda, kada je shvatio da je to strašan gubitak, kreće u potragu za njom. I put ga vodi tada cijelim poznatim svijetom. I Baldassare počinje da vodi svoj dnevnik. I
Ovo djelo, naravno da je fikcija, ali komotno se može svrstati u putopise. Odnosno pisano je na takav način, kao putopis. I to je također jedna od njegovih vrijednosti. Onaj ko bude čitao ovu knjigu, teško će se oteti dojmu da ova knjiga nije istina, da je ona plod mašte, da je ona fikcija, da je ona samo plod autorovog talenta i njegove nevjerovatne mašte. Zaplet počinje već na samom početku i vi već tada vidite da je to knjiga koja je izuzetno uzbudljiva i koja će vam držati pažnju sve vrijeme dok je budete čitali. I ovdje dolazi do izražaja taj talent velikih pisaca, da vam riječima crtaju radnju. Tačno možete zamisliti pred očima, vidjeti ono što Amin Maluf piše u ovoj knjizi. Ko voli avanturu, a nije pročitao ovu knjigu, onda neka je odmah stavi na broj 1 na listi prioriteta za čitanje. Evo još jednog citata. Već 3 dana traju oluja, magla grmljavina, vjetrovi s kišom, mučnina vrtoglavica. Noge mi klecaju kao u utopljeniku. Tražim oslonac u drvenim zidovima i ljudskim sjenama. Spotičem se o kantu, 2 nepoznate ruke me pridižu na noge, a samo tren kasnije padam na istom mjestu. Zašto nisam ostao kod kuće u spokoju svoga dućana i mirno ispisivao ravne stupce u knjizi registra? Koja me ludost navela na ovo putovanje, a koja me tek ludost natjerala na more? Čovjek nije razljutio stvoritelja, zagrizavši zabranjeno voće, već kad se zaputio na more. Kako je samo uobraženo potpuno se prepustiti tom ključajućem beskraju, zacrtati put ponad ponora, stružući krajevima zavezanih vesala o leđa sakrivenih čudovišta, Behemota, Rahaba, Leviatana, Abadona, zmija, zvijeri, zmajeva. Kakva je neutaživa taština čovjekova. On stalno obnavlja svoj grijeh, bez obzira na kaznu. Jednoga dana, kazuje Apokalipsa, dugo nakon što nastupi kraj svijeta i kad zlo na kraju bude poraženo, more više neće biti tekuće. Postaće tek okamenjeni kontinent po kome će se moći hodati bosim nogama. Više neće biti oluja, potopa ni mučnina. Tek jedan divovski plavi kristal. Do tada more je i dalje more. U ovo nedjeljno jutro je nastupio kratak period smiraja. Obukao sam čisto odijelo i uspio napisati ovih nekoliko redaka. Ali sunce se ponovo prekriva tamnom koprenom, sati se miješaju, a na našoj časnoj karaki se među mornare i putnike uvlači nemir. Jučer, za najjače oluje, Marta se privila uz mene. Njena glava je bila na mojim grudima, a njen bok priljubljen uz moj. Strah je postao naš ortak, naš prijatelj, a magla gostoljubivi domaćin. Grlili smo se, željeli smo se, stopili smo naše usne, a ljudi su, ne primjećujući nas, lutali okolo. Knjiga ima puno likova, puno je radnji koje se dešavaju i smjenjuju. Tako da vam toplo preporučujem da kraj sebe imate rokovnik u koji ćete bilježiti neke detalje. Mada, da vam budem iskren, to je teško. Jer je radnja toliko zanimljiva da nemate vremena stati i bilježiti. Ja sam nešto uspio, ali i to što sam uspio nije baš bilo dovoljno. Ima ovdje i ljubavnog trilera, što ćete vidjeti kroz priču Baldasarea i Marti koju sam upravo spomenuo u ovom citatu. Filmskim žargonom rečeno, puno ima plot twistova. Glavni junak je često u opasnosti i u situacijama za koje ne znate hoće li se izvući iz njih. Cijelu tu potragu za knjigom prate vrlo čudni događaji. Knjiga je misteriozna i sve ono što je prati je misteriozno. Taman kad pomislite, evo ga, sad će doći do knjige, pisac vas iznenadi. Dok budete čitali, pratit će vas isto pitanje koje prati i glavnog junaka. Hoće li uspjeti vratiti knjigu koju je na tako naivan način izgubio? Odgovor ćete naravno dobiti na kraju. Evo još jedan citat. U Skutariju, u petak 30. oktobra 1665. godine. Već 24 dana nisam napisao ni retka. Bio sam na korak od smrti. Danas sam ponovo uzeo pero u ruke u konačištu u Skutariju noć uoči prelaska Bosfora i konačnog ulaska u Carigrad. Prve simptome bolesti osjetio sam nakon konje.
Bila je to vrtoglavica koju sam u prvi mah pripisivao umoru od putovanja, a poslije neugodnosti koje su mi je prouzrokovali sestričevo ponašanje i moja lahkovjernost. Moje patnje su ipak bile podnošljive, te nisam o njima govorio saputnicima, pa čak ni bilježio u dnevnik. Sve do dana u kojemu sam se iznenada osjetio nesposobnim držati pero i kad sam se 2 puta zaredom morao udaljiti od grupe da bih povraćao. I dok su se moji bližnji i nekoliko ostalih putnika okupili oko mene i mrmljali ni sam ne znam koje mudrolije potaknute mojim stanjem, prišao je vođa karavana sa 3 svojih pandura. Konstatovao je da sam ni manje ni više obolio od kuge, koju sam zasigurno pokupio u okolici Konje i da me treba podhitno odvojiti od ostatka karavane. Od tada sam morao jahati na začelju, više od 600 koraka od najbližeg putnika. Ako ozdravim, moći ću se priključiti, a ako budem prisiljen, prekinuti put. Povjerit će me Božjoj milosti i neće me čekati. Kada je riječ o ovom izdanju koje ja držim u ruci i koje sam pročitao, i ono je staro 20 godina, naime, ovo izdanje, ovu knjigu objavila je izdavačka kuća Tugra i u ovoj knjizi glavni urednik, baš kao i u prošloj o kojoj sam govorio, jeste naš čuveni književnik, pjesnik Rahmetli Hadžem Hajdarević. On je također recenzent uz još jednog našeg velikog književnika koji također više nije među nama, a to je Rahmetli Islam Talić. A knjigu je sa francuskog jezika prevela Aida Abadžić-Hodžić. Toliko u ovom videu. Još jednom za kraj topla preporuka da pročitate ovu knjigu. Ona se može naći i pod drugim naslovom, zavisno ko je izdavač. Neko je to preveo kao Baldasareve putešestvije. Svejedno, knjiga je zaista vrijedna čitanja i posebno će vam dobro doći u ovim sada zimskim noćima navečer uz vruću kahvu, toplu čokoladu, čaj, šta volite čitati i uživati. Hvala vam što ste gledali i ovaj video i naravno gledamo se uskoro sa još jednom izuzetnom knjigom.